Jedan od slušatelja nam je za božićnu temu predložio cajke u Hrvatskoj, to je kulturofašizam i predrasude koje se vežu uz cajke u Hrvatskoj. Šta vi mislite o tome? To je baš jedna ovako božićna tema, ja se slažem, isto kao što je Harry Potter božićni film, koji je Lord of the Rings isto božićni film, ono baš je Christmas tema. Slažem se apsolutno sa tim da kod nas postoji ta određena doza kulturofašizma prema glazbi koja nije kao ili naša, ili, zapravo i prema našoj, to doćemo i do toga, nego prema svemu što nije zapadnjačko, što nije onak, ne znam, visoka umjetnost itd., da se ono određene umjetnosti i umjetnički izražaji smatraju lošijima i nižima od nekih drugih, na primjer. Kao što je to slučaj u muzici. Po meni je okej da smatraš da je neki kulturni izražaj, to jest glazba, na primjer šund i ovo i ono, ali ne moraš izričito zbog toga ljude isprozivati, diskriminirati i umanjivati njihovu vrijednost. To je meni najfascinantnija činjenica što ti je to ono, to nije karakterna osobina što ti slušaš. To je onak tvoja preferenca i tu priča staje. Apsolutno. Ja mislim da jako puno ljudi, pogotovo kad si mlađi, kad si tineđer, nekak imaš tu predodžbu da stvari koje voliš čine tvoj karakter. Da, zato što kad si mlađi se možda vataš zato što još nemaš svoju izgrađenu osobnost kao. Da. Pa kao hajde, koji s grupom, ne znam, sad bićeš punker, bićeš pozer, bićeš cajkara, bićeš ne znam šta. Da. Uvijek je ono prvi utisak kao šta slušaš. Ja ne znam što da kažem ljudima na to. Doslovno. Ja doslovno ljudima kažem da slušam od Silvane do Nirvane, znači može se jedno i drugo kužiš. To je dobro. Čagamo na Mozarta. Trademark that. Apsolutno, kao zovem asistent, kao trademark i to ono, a obožavam što mi nestane telefona, ovome ne mogu. Ali ali činjenica ta što se ti, to ti je ono, znaš, zato što ti svaki žanr glazbe ti povezuje sa sobom neku subkulturu. Da. Što ono, apsolutno, ti možeš ono, taj obskurni turbo folk nazvat, imaš jednu subkulturu koja je vezana za to. Ali to nisu svi ljudi u toj subkulturi, kužiš. Neko može slušati metala, biti ono, ne znam, znamo kako definiraš metalca kao, ne znam, duga kosa, neuredan, ovo, ono, bla, bla, bla. Neko može slušati metal i raditi kao odvjetnik, kužiš, bez problema. Mislim, znam primjera milijun. Da neko sluša neku vrstu muzike koja se smatra šundom i neprihvatljivom za takvu neku profesiju kojom se on bavi, a svejedno je ono, profesionalac i to je to. Da, mislim da mi svi prolazimo neke određene faze, to baš kad si mlađi, kad slušaš određenu muziku, svako je prošao neku malo metal fazu, alternativnu fazu, svako je prošao turbo folk fazu, ako ne, mislim, budimo realni. Osjećao se prozvana. Da. Šta, Tokyo Hotel? Ne, doslovno sve faze koje je Gabriela nabrala su bile moje faze. Tokyo Hotel nikad nisam multiple ličnosti. A ne, nisam ni ja Tokyo Hotel. Ti si prošao, Ivan. Kako nisi imala tu fazu, ja ne mogu vjerovati. Nisam imala Tokyo Hotel fazu. Kovu, evo moj kulturofašizam žampa. Sjećam ih se iz OK časopisa, da su bili veoma relevantni na posterima. Ja se sjećam frizure Lidmana, koji je extremely emo. Emo je tad bilo jako in. Vidiš, ali emo fazu baš nikad nisam imala, baš ono emo fazu, nije me to udarilo. A zato što ti si malo mlađa od nas i onda vjerojatno nije to upatilo. Ali nismo ni bili, ja nisam bila emo. Nisam nije imao kao emo fazu, nego ono tu muziku da, ali kao imidž i look ne, nikad nisam to imao kao njegov styling. Meni je jako, previše truda. Meni je zapravo jako kasno mi je počelo dolaziti da nekakav ukus u glazbi. Već s 12 imaju neke omiljene stvari, tad nisam imala. Meni to sve kasnije došlo, ne znam zašto. Ne, ja općenito kod muzike, if I'm vibing with it, onda znači dobro. Ako mi je vibe, ako mi je fino, valja. Ako može biti bilo što, apsolutno. A ne mora, neka pjesma iz nekog žanra mi se ne mora svidjeti, druga mi se može i nekad ni ne znam koji žanr. Realno, ja sam baš noob za te žanrove muzike, tako da... Da, noob, jednostavno slušaš ono što ti se sviđa i to ti je to. Znači, nema tu neke
pretjerane sad kao zato što je ovo izvođač taj i taj pripada tom žanru, sad ja neću slušati, mislim, gdje je tu logika? To je bilo tako lijepo Ono. da možemo maknuti neku stigmu i da možemo maknuti to seciranje strogo žanrova, jednak sam slušaš kaj hoćeš i to ne znači ništa o tome kako bi trebao biti osoba, onak, makneš sve stigme s toga i možemo lijepo svi koegzistirati. Evo mene u utopiji. Otišla sam na kromatiku u mislima, oprostite. Tako je, više nismo na planeti Majmu. Zamislila sam svijet bez predrasuda o glazbi. Da, ali pazi, mislim, gledaj. Ako mi hoćemo imati predrasude prema tako minornoj stvari, brate, onak gdje nećeš imati predrasude prema svemu ostalom, kužiš. Da. Ali meni je najjača činjenica ta što ljudi su puni predrasuda. A to je, nažalost, dobrodošli na ove prostore, kužiš. Mislim, nije samo tu, svi generalno ljudi taki predrasude će uvijek postojati. Ali mi je najjače kad, na primjer, ono što se tiče turbo folka itd. Neko ko sluša turbo folk da se smatra manje inteligentnim, da je neuspjeh, da itd. Ja nikad neću zaboraviti doslovno primjer iz mog života. Mislim da je to bio 3. ili 4. srednje na satu matematike. Došla nova profesorica, bla bla bla, i sad mi se tu nešto polemisali bez veze o glazbi, ko šta sluša itd. Vjerovatno bio odmor, pa svi ostali u razredu itd. I sad svi ono, naravno, ja znam da ljudi slušaju to. Ja sam rekao i javio i digo ruku i rekao da, ja slušam cajke. Mislim, o tom potom cajke su neki potpuno drugi pojam koji mi... Cajke su onak malo nekakav pejorativ, onak kad doš reći ono, da uvrijediš, jel? Ono. U principu, mislim, kad doćeš u negativnom kontekstu, onda sav turbo folk označiš cajkama. Tako je, ali... On je cajkaraš, ono, znaš. Da, pa neka era postoji, što je najjače, to su one šaljive numere, ono, to su cajke koje ono nemaju smisla za zajebanciju su itd., ne znam, pjesma tipa radila sam u pekari i takve gluposti, to je cajka. Turbo folk... To je hit! Erotski turbo folk. Cajke, tako je, kužiš, mislim, to je hit numera da se... Ne, mislim da je... svako u nekom periodu svog života negirao da sluša tako nešto od nas. Absolutno. Mislim, možda Džani nije, možda Ivan nije. Da smo svi negirali to. Jesam i nisam, ali prije da nisam nego što jesam. Mislim, sad sam na tu rekao, ne znam šta. Da. Ali nebitno. Uglavnom, isto, kad je ta profesorica matematike pitala kao ko šta sluša, ha, hi. Šta je u briga? I javili se mi, prvo je osnovno šta je u briga, drugo je osnovno, javila se jedna vedrana koja je doslovno petičar u svemu, znači ono prolazi cura sa 5.0 cijelu srednje, mislim skoro prošla sa 5.0 i javi se i kaže kao pa dobro, ja imam 5 iz vašeg predmeta, ja slušam cajke, mislim, ali to mene čini manje inteligentnom. I onda je ova tu zašutila i tu je bio kraj priče, kužeš. Ono, to će mi biti uvijek primjer, cura je doslovno uber pametna i nebitno je jesi ti pamet, ali nisi, tebe to što slušaš nešto ne čini uopće pametnim ili manje pametnim. Ok, big deal, sad su oni saznali znanstveno da ti ako slušaš Mozarta porastiti IQ za 0,1%. I? Da. Da sad, meni porasta IQ kad slušam Elenu Kitić i šta ćemo sad, ono. Svi. Dođi bebo i putaju. Apsolutno. Ono, Dijana Marija Sacganov, ima ništa. Da, doslovno. Evo. Grijem si ruke, oprostite, malo mi je hladno. Grijem ruke. A dobro, to su rekli, na primjer, i za Beyoncé, kao ko sluša rock, taj ima veći IQ, ko sluša ono Beyoncé i ne znam šta, Rihannu, da je gluplji. Kao pop, da je isto jako... Ko je to rekao? Pop isto, ja mislim da je dosta onak na toj nekoj razini da bude stigmatiziran. Da, predrasuda. Zato što je prepopularan da bi bio ono... Da, mislim, ne znam, ljudi masu smatraju glupom. Svi bi htjeli biti ono snowflake posebni, ono, a pop je previše u mainstreamu da bi se ljudi dobro osjećali u vezi toga. Da. Svi žele biti special snowflake. Da, mislim, ono, posebna salava po naški. Kako posebna? Salama. Šta? Aha, umiće se. Ne jebote. Ono, to mi je najjače zato što pazi, ali ljudi smatraju masom glupom, a masa je zapravo najutjecajnija i mislim najpametnija. Da.
koja se okuplja oko jednog žanra. Ne kažem da je to nužno dobro i da se svi moramo sad okupiti oko jednog. Pa znaš da kad su, na primjer, Beatlesi bili na vrhu popularnosti, da se to smatralo, stigmatiziralo se ljude koji slušaju Beatlese, a to je bila masa ljudi, to su bili stadioni, svi možemo vidjeti filmove, video snimke gdje ljudi lude za Beatlesima. Znači, a tad se to isto osuđivalo, kao Beatlesi, ta muzika, to ponašanje kao koje ona izaziva, to je užasno. A danas svi slušamo Beatlese, znamo... I da je to povijest svijeta. To je doslovno povijest glazbe. Kako ponašanje izazivaju Beatlesi, šta neko devijantno? Pa u to vrijeme to nije bilo normalno ponašanje, da. I znaš da je jedno vrijeme bila zabranjena u Britaniji isto rock muzika, jer kao ona čini ljude razlarenima, svi želimo da svi budu fini, opatice. Britanija koljevka panka ide protiv razularenosti. Da, to je bilo tad, 60-ih. Tako baš zato ja mislim da je ona koljevka panka, s obzirom da su im sve živo zabranjivali, pa onda doslovno su išli još jače na sve, tako da ono. Da, pa piratski brodovi, brodovi koji su plovili i emitirali radije. Jao, da, to se sjećam kad smo radili na drugoj. Genijalan film. Mislim da je radio jako puno utjecao u biti na tu kulturu. Jer, mislim, gdje bi mi bili da nije bilo radija? Apsolutno. To je otac svih medija, što bi se reklo, nakon tiska, jel? Da. Otac svih medija! Pa jesi. Plus kad ti u tome imaš tu glazbenu komponentu, to ti je hitova jednostavno. Ali u principu, znaš šta mi je isto najjače, kao kod nas svi, ne svi, reći ćemo da je većina i masa kao protiv svega, pogotovo što do muzike koja dolazi iz Srbije. Budimo realni, to je jednostavno jedna velika istina u Hrvatskoj itd. I onda dođe Lepa Brena i proda 2 dana zaredom arenu u kojoj stane 20.000 ljudi, znači 40.000 ljudi je bilo na njenom koncertu, znači konzistentnost. Ja mislim da do te stigmatizacije cajki preko granice ili preko Dunava kod nas dolazi isto zbog nekih povijesnih razloga nacionalnih osnova i to. Da, domovinski rat, na primjer, imaš ti očeva koji su bili u domovinskom ratu koji govore djeci, nemoj da mi slušaš u kući cajke. Kao za šta sam se ja borio. Zato što onak nije to toliko do toga kakva je to glazba, nego što je to i veoma specifično za taj dio Balkana. Da, neki ljudi projiciraju tu glazbu na neko određeno ponašanje i kulturu i automatski kad ju čuju izaziva u njima neke negativne konotacije. Apsolutno, ali mislim da je to jedan glup argument, kako bi rekao. Jer ako ćemo uzeti primjer, ne znam, jel Lepa Brena išla, uzela pušku i pucala po Hrvatskoj, mislim, Ne. Ili bilo koji od ove nove generacije pjevača, tipa Elena, Kojoš, Zoji, lupam, taki ljudi, znači... Zoji! Nebitno, volio, ne volio, ali opet, to je novija generacija koja... Ni prošla nije imala neke prevelike veze, ali ova tek nema. I znači, odakle prava da se to poistovjećuje sa nekim ružnim dešavanjima koji su bili prije 30 godina. Znači, dobro, imaš neke pjevače koji su legit ideološki... Dobro, nećemo se lagati, pa ko je Baja Malik Ninja, taka ekipa, kužeš, ali uvijek će ti biti neko ko je ideologijom i tu ideologiju prenese u glazbu i propagira tako nešto, ali brate, on nije ništa puno drugačiji od Thompsona. Da. Ja nisam ni čula za tu osobu za koju si rekao. Enough said, kužeš. Prvo i osnovno, drugo i osnovno, znači ali ne možeš ti na konto te jedne manjine prenijeti sve te karakteristike na jednu većinu. Znači, to nema jednostavno logike. Da. Istina. Kad gledaš, ti ćeš se družiti s ljudima koji imaju sličan glazbeni ukus kod ti, jer ti kad sjedneš kod sebe doma u stan ili nešto, šta ćete slušati? Ali mili moj, je li to istina? Evo, na našem primjeru. Mi te educiramo. Dobro, da, istina, ali onak,
mi imamo jako različite ukuse u svemu, opet smo se našli. I ona glazba ti je jedan od glavnih primjera, ono. A dobro, to sve Ali isto nije- upitno koliko je neko otvoren prema drugim Da, ljudima. istina. muzici, kulturi, nečemu. Ugledajte se na nas. Apsolutno. Pa ono, da ne, to je diskutabilno da li se treba ugledati smo- na nas. Mi smo bastion tolerancije. Kao vi mene Točno. It's a lot. Koliko smo woke, da nije Vogue, normalno. najvoke osobe na Vogue. planeti, ono, Baš. woke. Dobro, Yes. da, ali mi smo više na tom nekom edukacijskom nivou, gdje ja puno toga ne znam, pa vi majke moje mene učite. Apsolutno. Tako je. Malo Ali, bolja ovaj, šminka. Oči na leđima. Skoro sam rekla ono drugo. A znam, da, to joj treba. Užas. Ok, idemo na sljedeću temu.